Ftit minuti wara li ħareġ ir-rapport tad-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew dwar is-saltna ta' dritt f'Malta, il-membru parlamentari Ewropew Roberta Metsola qalet li hu tad-dwejja u tal-mistħija li Joseph Muscat ġab lil Malta f'din il-pożizzjoni fil-waqt li saħet li se tkompli tiġġieled biex turi li l-azzjonijiet tal-ftit korrotti ma jirrappreżentawx lil poplu Malti wawċi. Roberta Metsola kienet qed titkellem fil-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern fejn il-koordinatur tal-grupp tal-Partit Popolari Ewropew. It is the press that keeps us politicians in check, who continue to seek the truth, even when lies are easier just digested. As just mentioned by Mrs. Spinelli, Daphne Caruana Galizia was a Maltese journalist who knew this. And it would be impossible to have a debate on media freedom without me paying tribute to her courage and to her determination to find the truth. She fought against the darkness of corruption, and she did that relentlessly, tirelessly, with the dogged resilience that marked her out. Min barra li sejjaħat neħija ta' Keith Schembri u Konrad Mizzi u biex issir ġustizzja fil-konfront tagħhom, ir-rapport insisti wkoll li l-pluralizmu u l-indipendenza fil-medja Maltija huma kruċjali biex tkun garantita is-saltna ta' dritt. Roberta Metsola sostniet li t-teddid li l-membri tal-medja jirċivu ta' kuljum u inaċċettabbli. Metsola żiedet tajt huma l-ġurnalisti li jsegwu x-xogħol tal-politiċi li jkomplu jfittxu l-verità quddiem il-gideb. Il-vot fuq ir-rapport dwar il-pluralizmu u l-indipendenza fil-medja se jittieħed fix-xhur li ġejjin.